mi rashuga mi himene amuhimu idara tuge isbe fulumwes mi rasmiyat ka bari waka fahaga kollanche Kudafushi Regional Hospital ga mi kaam kurvagenda mi isolation facility ki mi Asian Infrastructure Investment Bank in Finance Cooking Sikhi Wuzara in Kuregenda Maldives COVID Navara Emergency Response and Health System preparedness project dashung Kuregende Mashtuikan was Fahag Kolebe Egotomi Hospital ga Imara Kurumang Hamchefani Sad private room Asateka Mihunga Jaga auditorium in Himenehing Gam Kurebe unconvertible quarantine facility was comes fahag bolbe egoto mi bagoto mi har hama mirasmiya to habe mataka mi President Jamhuriya ke ambe kambalung adi Sheikh Wazir Nazim Ibrahim bani mi sarahada watagan fa edo hama tibe purna hisaba hama kuda kuda bagutu kolege terega mi rasmiya to bagutung kenestene bahakwas adan bahasako fahakolanche amakuri ves fahakuri gota kurdu fushige regional hospital ki hadal atuluge muhimmu ahataneka vairuga amitano khidmen hoda mi hostitur begen dairuga mitanu gaim kurinche khidmata fula kurabi tarage kurmaki ves muhimmu akamaka begen danika mi bagutu hama tayar mamidani hama kudufushi regional hospital ka mi bebe hasa isolation facility ka bingalo and mi haisab to be purna sab mi rasmiya to bagutu genesten masekketu ge tereng kudufushi regional hospital ga private room isolation facility gaim kurma Altec Maldives aiku sada February ga wani soi kureifa mi Asian Infrastructure Invest Banking in Finance Kogen Ministry of Health and Korea Genda Maldives COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project Gedashung mi hospital ga imara kurmang hamachifawa sada private room asate ka mi hunge jaga ge auditorium men himene hen gaim kureve convertible quarantine facility e mi facility ke binga ala devuma Minister of Health Honorable Abdul Nazim Ibrahim gari hom warang adab veri kamai ku edi dannawa ada makuda kuda irkole ke terega akordo fushi regional hospital ka mi bengal mang hamchefa isolation facility ka bengalu kuria adan kambis apa da kolebe to mi isolation facility ke benga alova devani Sheikh Wazir Abdullah Nazim Ibrahim mi geturo hari hoga ama hospital ke is performance bad waka fahak kolbe ada bingaligen midiyai kudufushi regional hospital ka mi gaim korbegenda isolation facility ge pinga elike midiyai kurimbes paha kurigota mi isolation facility ki sada private room himene gotang asate ka mi hunge jaga ge auditorium men himene hingaim kurbe convertible quarantine facility kamis afaga kolbe and mi hasa bang hama mi rasmiya to ani malafa kuringo jalsage amazata wes bagoto kensin mataka mi hasa bang studio hawal kolana
ಅದಲ್ಮೆತಿ ಬೆಫಿನ ಹಮೆ ವಗುತು ಮಿಗೆನಿ ಸಿನಿ ಕುಳದು ಖುಷಿ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗ ದೇ ಖಿದ್ಮತೆ ಫೆಶುಮಾ ಅಧಿಹಮ ಎಂ ಖಿದ್ಮತೆಗೆ ಮಿ ಅಮಲಿ ಮಸಕೆ ಫೆಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಪಿಂಗ ಎನ್ ಮಮ್ಮಿ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತಿ ಕುತು ತೆಮೆ ಅನ್ಮೆ ಮಿಗೆನಿ ಸಿನಿ ಕುಳದು ಖುಷಿ ಗ ಮಿ ಕಾಯಂ ಕುರ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗೆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಪಿಂಗ ಎಲೊಂ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಕಿ ಹಮ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲತ್ ತಕುಗ ಪೇಷಂಟ್ ವಕಿಂ ಬ್ಯಾತಿಬ ಖಿದ್ಮತ್ ದೇವೆ ಗೊತ ಸಾದ ಕೊಟರಿಯಾ ಎಕಿಗ ತರಗಿ ಕುರ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯೆ ಆದಿಹಮ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಫದ ಹಾಲತೆ ಮೆದುವೆರಿ ನುವಾಣಮ ಆಮ್ಮ ಖಿದ್ಮತ್ ತಕುಗ ಅಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮ್ ತಕುಗೆ ಗೊತುಗ ಪೇಣು ಕೊರೆವೆ ಗೊತ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನತ್ತು ತರಗಿ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ತಾಕಂ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಮೀಗಿತರ ಬೇಣು ಬೆಜ್ಜೆ ಹಾಲತೆಗ ಕರೆಂಟಿನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕಪಾದಲ್ ಕೊನ್ಗೆ ಇತ್ತುಡ ಅಸ್ಸತೆಕ ಮೀಹುಗೆ ಜಾಗಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮೆಗೆ ಗೊತುಕವೆಸ್ ಮಿತಂ ಹಮ ಬೇಣು ಕುರೆವೆ ಗೊತ ತರಗಿ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ತಾಕಂ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಕಮ ಮಿ ಹಮ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಮಾರಾತೆಗೆ ಗೊತುಕ ಮಿತಂ ತರಗಿ ಕುರೆವಿಗೆ ಮಿದಣಿ ಅದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನತೆ ಗತಿಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಾಹಕನ್ ಮೆ ಮಿಗೆನೆಸ್ತನಿ ಗೊತಂಗೆ ಮೆ ಫುರತಮ ಕುರೆಗೆ ಸವಣಿ ಅಕುಳದು ಫಶಿ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಆ ಇಆರ್ ಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ಮಿ अलम मी तरगी कुरी ईआर के ईआर फैसिलिटी के खिदमत फेशुम के मी रस्मियात अदीफ फाहुका कुलदु फशीगा हिंगा मुंदी डायलिसिस यूनिट के खिदमत डायलिसिस सेंटर का बदल को अदी का कुरिंग हतर इंदाय के हिंगा मुंदी हम फैसिलिटी सादा इतना बदल को खिदमत रस्मी को कुलदु फशी रीजनल हॉस्पिटल का फेशुम अदी ए फाहु में फाहु अल में मिगेनेस्तिनी हम आइसोलेशन फैसिलिटी के पिंगा एडमिट का मी पावा रस्मियात ಅದೇ ಮೀ ಹುರಿಹ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಸಮ ಫಟೋ ಅದೇ ವಾಫ್ಮಣಿ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ಗಮಿ ಕಮಲು ಮಿನಂ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹುಳುಂ ಕೆ ಮಿನಸ್ಮೆ ಶರಫಿರ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫ್ಮಣಿ ಕಮಣ ಕುರಿಯದ್ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಕುಳಿತು ಫಶಿ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮೀ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಂಗ್ ಹಡ್ತನಾ ಕುರ್ಮಾ ಅದಿ ಮೀ ಗಾಯಂ ಕುರಿಬುಣ ಹಿದ್ಮೆತ್ತವ್ಗೆ ಇತುರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕುರಿಮಗಾ ಗುಡೆ ಗೊತ್ತು ರೈ ತುನ್ನಂ ವಿಸ್ ಮೌಲ್ಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಬಾವಾ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮತ್ತು ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ಅಣ್ಮೆಂಗ್ ಕುಡವ ಕುತುಕಡೆಗೆ ತೆರೇಗ ಎ ಜಲ್ಸಾತ್ ವೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಅಫಾಗುತುಂ ಗೆನೆಸ್ತೇನ ಅದೇ ಕುಳಿತು ಫಶಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಪ್ಪಾದಾದ ಇರುಗ ए हॉस्पिटल की हम मूली सरहद के रईतुं हिदुमत भरोसा हॉस्पिटल का वुमा एक ही हम हिदमत के तुम बलन्या एम बारा अतो तको के हुरी हॉस्पिटल तक खास को रीजनल हॉस्पिटल होगे तेरे हिदमत हितुरा फुला कुरे कुरियर मुंदा एक हॉस्पिटल कम फाग कोला एक तुम अलंग ईआर मि फैसिलिटी पादाला इरुगवे समा ईआर के खिदमत तक इतुरा लुई फसे हवाने गोता मे फैसिलिटी के हिदमत फैशि के मिदिये तेंग मिदिया थिमा हबाला इरुगा कुडु फशी ईआर गैगडक एंहास हसते के हत्ति है वरिगिना मी हुन्ना हिदमत देविगे गोसवे अदि मिदिया मिवेत वेदिया देहास फसविस्वन आहार बलन्यामो हाहास फसते के वरिगिना मी हुन्ना कुडु फशी रीजनल हॉस्पिटल के ईआर हिदमत दी फेहमा मी नंबर तक पालालारगस मी अदत तक पालालारगस सन्मिना फाह कुरेविगे मी दणे कुडुदु फशी रीजनल हॉस्पिटल आ बालमी हुमे भरोसा वा मिंवरा अदेहमा हिदमत तक ए हॉस्पिटल का फुला कुरन सही फमीवा मिंवरो एंकमु हम मिगायम कुरेवे हिदमत का एकीगा हॉस्पिटल के हॉस्पिटल हिदमें होदा फरातकं एगा पोडेति लुई फसेहत के लिबिगेन दाणे अदे ईआर के हिदमें आ इमारत का बदल को फमीवणी कुडुदु फशी रीजनल हॉस्पिटल तरक्की कुरुंगो मशरूगा अमा फुल फ्लेज इमारत ईआर हिमेने हैं तरक्की कुरुंगो मशरू फिशमा में हिसाब उंगल में हम कुडुदु फशी रीजनल हॉस्पिटल का में कुरिया केंदा चाल सावा को तो के रस्तेना ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أو على الله تفترون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم برسميات के शरफ मेहमान दिवहि राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया के अमिकमदु मैडम साजिदा मोहम्मद Minister of Health Honorable Abdullah Nazim Ibrahim Minister of Fisheries and Ocean Resources Ahmad Shia Kudufushi Uttar Dairag Member Muhammad Dawood Kudufushi Dekun Dairag Member Farhat Muhammad Khafhura Dairag Member Dr. Anara Naim Minister of State for Health Ahmad Qasim Minister of State for Health Muhammad Mahir Kudufushi Regional Hospital के Chief Executive Officer Nazim Ali Kudufushi Regional Hospital के Deputy Chief Executive Officer Ahmad Faiz Hassan Kudufushi Regional Hospital के Deputy Director General Khadija Ali Hospital के Senior Management Team मुअस्ससातों के इस वेरिंग लोबेत मुअज़्ज़फ़ुं अदी वडागन तिपेवी एम्मे हाबे फुडुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Kudufushi Regional Hospital के ERA Dialysis Center के खिदमत इफ्तिताह कुरमा आदि आइसोलेशन फैसिलिटी के बिंगाण में बावा में खास रस्मियात तिया एम्मे हाबे फुडुना वरा हुन मरहबा दनवं किरित कुरान के बरकात मिरस्मियात फटवा देवी रजिस्टर्ड नर्स इब्राहिम औस मिरस्मियात होशाला मिदनी अड़ुगन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट अस्मा आदम आदे मियादकी कुर्दुफुशी रीजनल हॉस्पिटल शा मी सरहतु के रायतु न फोर क देवे सिही खिदमत आ हरफतगा गेंदेबुं फाहगा कुरा तारीखी दोहे कुरिया वुरे फुरिहम ER अदि डायलिसिस सेंटर के खिदमत लिबी बलिमी है फसिया कमा रक्का तिरी कमा फरवा देवेन मक्तन वस्को दिनुमा इतुरु कुरियर में लिबुन दोहे अदि बिंगाली के मिदिया आइसोलेशन फैसिलिटी गायम कुरेवमुं रशुन्ना अतोर्तो के रशुन खिदमत होदमा अन्ना फरातक फसिया कमा खिदमत लिबिगंदान कम के उम्मीद आवी दोहे मिरस्मियात का देंगोती मरहबा शुक्र दन्नवु मी नंबर फुरिया मकद्देव मंगेदी कुर्दुफुशी रीजनल हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाजिम आली के हरिउं दन्नवा नाजिम आली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम राज्य रईस जमहूरिया के हमिकमलुम मैडम साजिदा मोहम्मद मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑनरेबल अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम फिशरीज मिनिस्टरों स्टेट मिनिस्टरों इज्जतेरी रईतु मजलिस के मेंबरों मुअस्ससातों के बीसवेरिम दावतेरों के बड़ांती बेवे में हाबे फुलों मी लोबेत कुर्दुफुशी रीजनल हॉस्पिटल के हुरी हारुन के लोबेत मुअज़्ज़फ़ों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आदे मियादो अरुण के एम्मे इस वाजिब कमत दिकेनी एम्मे फुरतमोस मी हफ्ला इफ्ताह कोदेव मटका राज्य के रईस जुमहर के अमिकमलुं मैडम साजिदा मोहम्मद वडागे मी हफ्ला का बैर वेदे बीती एक मने शुक्र अदा करूं ये अरुणडा आदि मुने मी कुर्दुफुशी रीजनल हॉस्पिटल के रिहा स्टाफुं के नमक हमाया एक राज्य के रईस जुमहरिया सिही निज़ाम कुरेरु मटका एक कोदम गेंदवा बुरा मसक्या फाहा को रईस जुमहूरिया yang aluganda kudufushi regional hospital ke huriha muazzafun adimi regional hospital ng hidmen hota munda huriha balimi hunna meeting atolge huriha retunga namuga waran ihlastir sukure rईस जुमहूरिया ngaruma शक्य वसने रईस जुमहूरिया के तसव्वुर मी हॉस्पिटल तो का मी फार्मा कुरे के मिदानी अर्मंगे लोबेत मिनिस्टर अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम के वारं वस मी आवास अर्मंगे देवा इरशाद तक वार रंगला अर्मंगे तंफिस कोरे मटका वार गिना इरशाद तक देवा एं कमं मुनि हेल्थ मिनिस्टर आदि मिनिस्ट्री का हुरिहा इस वेरे नंग अर्डा आदि हमें हॉस्पिटल हुरिहा मुअज़्ज़फ़ गणम गा वारं हिलास्ते शुक्र दन्नवा
ಹಮಯಾಕ ಶಕ್ಯ ವ್ಯಸನೆಂ ಮೀ ಸಿಟಿಗೆ ರೈತ ಮಜ್ಲಿಗೆ ದೆ ಮೆಂಬರು ಕಮ್ಮಬಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾವೂದ್ ಆದಿ ಫರ್ಹತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಣ್ಮಣ್ಣಂಗೆ ದೆವ್ವ ಸಪೋಟ ಹಿವ್ವರಕಿ ಅರುಣ್ ಮಿ ಮಗ ಹೊರಮಟ್ಟಕ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಇಬ್ಬಾರಲು ಏಕ ಮಟ್ಟಕ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರು ಆಣು ಕೀತಿಗೆ ಲಾಸ್ತಿರ ಕಮಯಕ್ ಶುಕ್ರ ದಂಡವ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಆದೆ ಮಿಯದಕಿ ವರವ್ವೆ ಸುಪಾಯಿರದು ಅರುಣ್ ಮಿ ಮಗಾಮ ಹವಾಲ್ವಿ ದೇಹ 26 ವಣ ಹರುಗೆ ಮೇ ಮಹುಗೆ 12 ವಣದು ಅಳುಂಡ್ ಕಿ ಕುರಿಗ ನಾರುಹೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ನಾರುಹೆ ಮೇಮೋಗೆ ಬಾರ್ವಣದು ಹಾಕಿ ನಾರುಹಂಗೆ ಎದುವಸ್ ಎದುವ ಹಾಗುಳಿಗೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಆಂಡ ಮಗ ಮಹಾವಾಲಮು ಎಫ್ ಹಂಗ ಅಳವಡಲ್ಲಿ ಬುಣದು ಅಳುಂಡ ಬರಂಗ್ ಹಿಂಕಾಲಿ ಹಿಸ್ಸಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಕುರೆವಣು ಅವಳು ಹಿತಂಗಿರಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಳುಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ಹುರಿಯಾದು ಸಂದೆ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆಂಗ್ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ರಯ್ಯಿ ತೊಣ್ಣಂಗ್ ಎಪ್ಲೈ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಲಿಬುಣ ಬಾರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತಿ ಕೇಮಿ ಮೀ ಫುರ್ಸತು ಆಳೊಂಡೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಇರಾದು ಕುರೆವ್ಯಾಮು ಕುರಿಯ ಗೆಂದುವೆತ ಬಾಲಾಣಮೆ ಅಳೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹವಾಲು ವೀರುಗ ಅಳೊಂಡು ಅಬದ ಸೆಮ್ಮೆ ದೇಕೆಂಬೇಣವಾದು ಹಾಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಬಲಿ ಮೀ ಹಾಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆಣ್ಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಖಿಯಾಯ ಬೆಣವೆಗೆ ಗೆಣ್ಣ ಮೀಹಾಯಂ ಅವಸ್ ಫರ್ವಾ ದೇವಿ ಜನಮ ಎಮೀಹಾಗೆ ಫುರಾಣ ಸಲಾಮ ಕುರುಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ % ಆಳ್ಮೆಂಡಂಗೆ ಓವೆ ಏನ್ ನಮಸ್ ಮಿತಣುಗ ಕುರಿಗ ಈಯಾರಿಗೆ ಹಿದುಮೆ ದೇವಂದಿ ಕುಡ ಈ ಆಳ್ಮೆ ವರಕ್ ಕುರಿಗ ಮೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸಕೆ ಕುರಿರುಗ ಆದಾಗೆ ಬಲಿಮು ಬ್ಯಾತಿಬ್ಬ ಓಡೆಂಗೆ ಎತಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಾನ್ವರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಂಗ್ ಎತನುಗೆ ತೆರೆಗ ಬಲಿಮು ಬೇತಿಬುಮ ನರಹು ತಿಬುಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಬುಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಕ ಸ್ಟೋಬೆಲ್ ಹೆಟ್ಟುಮ ಮಿಕಾಲ ಹುರಿ ಕುಡ ತಂಕೊಳಿಗೆ ಮಸೆ ಕುರೆ ಹೊಂದಿ ಏಗ ಎತಂಗ್ ಆಹಾರೆ ಫಹು ಮಿಯದು ಅಳುಗಂಡ ಆ ಇಯಾರಿಗೆ ಸಿಫಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಾಡುಕೊಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಲಿಮಿಹ ಗೆಣಸ್ ರಿಸಸ್ಟೇಷನ್ ರೂಮ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ ಜೆಹಿಗೆಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಮೀಹಾ ರಿಸಸ್ಟೇಷನ್ ರೂಮ್ ವದ್ದಾಫ ಎತಣುಗ CPR ದೇವಿ ಅವಹಂಗೆ ಫರವಾ ದೇವಿಗೆನ್ ದಿಯಮಕಿ ಮಿಹಾರು ಬಲಿಮಿ ಹುಂಗೆ ಎ ಹುರಿ ಪೇನ್ ನಣ್ಣು ನಮ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ವರಬ್ಬಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಗೆನ್ ದಾಣ ಕಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನರು ಹುಂಗೆ ಫರವಾ ವರಂಗ್ ಅವಸ್ತುಮಕಿ ಬಲಿಮಿಹ ರಂಗಳು ಮಲ್ಲಿ ಬೇ ವರಬ್ಬಡ ಹಿಬ್ಬರೆ ನೇಮ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮುರಿಯಂಗ್ ಅಳುಗಂಡಂಗೆ ER ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊದ್ದೆವು ದೆವ್ವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ನೋಡ ಏಕಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆವ್ವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋರಿ ಹಕಮೆ ಹಮಜಿಸ ದೆವ್ವಿ ತೀಮ ಅಳುಗಂಡ ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮಗ ವರಂಗ್ ಹಿಲಾಸ್ ತಿರ್ಸುಕೋರಿಂಗ್ ಅದಿವಸ ಫಾರ್ದಣ್ಣವಾಲ ER ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೇಗೆನ್ ದಿಯೇರು ಅಳುಗೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳುಂಡು ಬೇಣಂಬಣಿ ಅಳು ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಹಾರ ಲಿಬೇಣೆ ಮೀ ಆ ಟರ್ಷರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಿ ತನಗಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕಿವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಿರೀಗ ಸ್ವರ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ER ಮ್ಯಾರ ಟರ್ಷರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹುಣ್ಣಂಜೇಣೆ 10 ಬೆಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೀ ER ಏ ನಮಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿಯದ್ ಮೀ ಅಣೆ ಹುಳುಗು ಟೆಂಪರರಿ ER ಗಂಡೆ ಕಮ ಬೇಸ್ ಏ ಆಗ್ಯಾಗಡೆ ಏಕಶಿಗೆ ವಾಗತಕ ಮೀ ER ಹೆದಿಫ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಣ್ಣೆರು ಏಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಂಡ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ER ಯಾಮ ಅದಿ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹುರಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕ ಬರ್ ಎತ ಗೊತಕು ಫಸಿ ಹವೆಗೆಂದಾಣೆ ಅಳುಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎದುವಸ ಸೇರಾದು ಕೊರವೆ ಮಾದುರ ಕೊಣ ಒತ್ತಿಕಿ ಏಕಮ ವರ ಬ್ಯಾರ್ ಮಸಕತೆ ಕುರ ಮಿಹಾರ್ ಸ್ಮಿದಾಣಿ ಅಳುಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ದೇವಾಣೆ ಅದಿ ಫಹಂ ಅಳುಂಡ್ ಮಿ ER ಫೇಶಮ ಫಾಮಿ ER ತೆರೆಗ ಮಿಹಾರು ಹಬೇಡು ಜಾಗ ಬೋಡು ಹಬೇಡು ಮಿಹಾರ್ ಬೇಂದಿ ಫೆ ಇನ್ನಾಣೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ತನೆ ಹಬೇಡು ಅಳುಂಡ್ ಬೇಹಟ್ಟಿ ಕಮಕಿ ಹೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ಕೆಂ VSS ಇತರು ಬೆಡ್ ಲಾಂಜಿ ಹಾಲ್ತೆ ಗೊಸ್ ಗಿನ ಬೆಡ್ ತಕೆ ಎದೆ ತೆರೆ ಲಾಫೆ ತಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿ ಕಂ ಬೊಡ್ಕೊಂ ಹೆದೆಣೆ ತಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಾಡೋಣ ಜಾಗ ಬೊಡತಿ ಬೆಡೋಸದನ ದೇವಣಿಸ್ ಈ ಹಾಸ್ ಜಾಗ ಬೊಡವಾಣೆ ಮಿಹಾರ ಮಿದಣ್ಣೆ ಮಿ ಹಾತರಿ ಯಾಕೋ ಹಮ ಯಾಕೋ ಮಿದಣ್ಣೆ ಬೊಡ ರಿಸಸ್ಟೇಷನ್ ರೂಮ್ ಅಕಿ ಆಳ್ಮಣ್ಣ ಪೇಷಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬಾಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮೆ ವೆಗೆಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆಣ್ಣ ಹಾಲ್ತೆಗೆ ರಿಸಸ್ ಕೊರೆ ಜಿಜಾ ದೆ ಬೆಡ ನೋಡಿ ತಿಂಬೆಡ್ ಲಾಗೆ ವೆಸ್ ಆಳ್ಮಣ್ಣ ಮೆನೇಜ್ ಕೊರೆಯವರೆಗೆ ಬೊಡು ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ತನ ಗೊಂಡಾಡ್ ಏ ಎಸ ಬಟ್ಟಕ ಹುರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಕೆ ಬಹಟ್ಟ ಏಕಂ ಕೊರೆವಂಗ್ ಹುಣ್ಣಾಡ್ ಹಮ ಯಾಕೋಗ ಬೊಲೆತ್ತಾಣೆ ಫೆಡಿಗೆಂ ಗೆಂಡ ಬಲಿ ಮಿಹಾರು ಗೆಣಸ್ OPD ವದ್ದ ಕಶೆಣ್ಣು ಜೆಹೆನ್ ಎತಾಣು ತೆರೆಗ ಸೂಚ ಕುರುಮ ಬೇಸಳ ಮಮಿಕಾಲ ಹುರಿ ಹಾಗಮೆ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎ ER ನಿಕುಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಿಯದ್ದೆವಣೆಗೆ ಅಣುಡು ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಮಗ ಫೈ ಕೊದ್ದೀಫ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕೋಗ naru hunna doctor na mase kurane furiha ma hawle debami hunna working computer system taka chilevi bod singa stock room e basama hunna e stock room resuscitation room theren edorum bade engos immediately eche genna ji jahatega supply kurena magos enizam is fahi ko difwane doctor na naru hun rest kuranu ni rest alme denne mani recovery coffee tatten eche bolam benum watan embe furiha magotuga room e tayar kurma etano hunnani doctor na sha naru hunna ge benum fingertip ga hunnan je mawlumat emme fahoge ilmi mawlumat nege gotan etano TV screen haru kore etano CME class tan etanuga staff unti begen libene magos fahi kodif ema anu medu kurani mi genewun badalay kiga mirashuge hospital ga farwa hodan ana balimi hunan inshallah wara bodtanu kuriyarunde begen daane kama miyadmi arunde kamattaka emme farweri adwas mi magama ha defam hamayako arunde emme bodu datikam gotuka faha koroni dialysis ingeta මිතණුගේ බතේ මේ ඒරියා ඉන් ඩයලිසිස් හදවා බරාබර් 22 බලිමි හු හතර බෙඩුගේ තණෙන් හොරි 2013 හර හුළු ඉෆ හතර බෙඩ ඇකීගා
e tankole kodaka emme furtama sound asa hawalo ima narhunna doctor na war gina goton dekki ekkal ICU gonna ventilator ga gonna patient wes ewo durun ICU timwana flow in balagen enduga machine taka narhunna doctor na eki genes waddam balala eruga dialysis room ga huri dorwani kyaganట kambiha kan hawaro etanum beda eki ga patient unna mi narhunna huri hame waddam vi me wani war bodu bureka hama yaku balim hali be war bodu takulife miharu mi gaayam korona a dialysis center uga nuwa bedu indefa mi infection cases taka wes working hidme deve gotan hurefa hama yaki ga jaga bodu naruhunna doctor na tibene tana station ta working infections cases taka working hidme devene gotan hedi fohunnane hama yaki ga ekkala ICU gonna patient ang ICU ga bab wagging dialysis devene hidme bes gaayam koddi fohunnane hema ekankam furiyama kodde viti mi aduga health minister Abdul Nazim Ibrahim anun me warang hela asrikama ko shukru dannawa aron mitanoge implement kuramanda komme kama kis every day hama komme doku mashwara kurevegen minister ge guidance sa armeng region hospital taka hawali huna state minister Ahmad Qasim ge irshad ge dashon anu komme ni mumme besni mani armenna komme wagutako gulala komme short message bes minister vidalwan ade mihen kuriya gendava alonige kolaka tankole lahum bes minister vidalawan tankole lahum dotto aron me goloni andana none ki alona waiting nenge toy vara prompt alona edevva support ayon me magam go hurmatta kalibe emme bod hevvar thank you minister dem bingadige me dei isolation facility alwan mege vara bodu miden alwan mitana hawal viruga mita hori de room private room de room hori shut down kore fa gudana kannune hen kamaka bena kore mandi alon hitan eri tinga tolge ragitum idmen hoda hospital ke komme sarege privacy en hunnam wane rashuge commercial gen ba be funun gendema privacy for ko deven jene alon edetam badal koli private de room renovate kolla komme saraka ega fahoga de names mihar eki emme kashigi matan tanenu war kurigi imarate mi imarate nawarste kanwadi noen hisabugi imarate etana ki war baatane recommend renovate kurias alugone men veenwa femwara ka etana nukendeve den alme ummid korani kongira kum bawan private room take libene ingeto den alhamdulillah alugone men war minister adatto huri abe fulun kuri masakkaton international furatama rajyage gaama kore furatama mifada facility ge binga medeligen ediyei mi wara AIIB ge mi fenewada nawada tibe fuluna Asian Infrastructure Investment Bank ge fansas 3.8 million dollar ge mashru ge mi sorry maaf karawa dive rupiya ge mi masakata mi hawal korebege mi de ema mi than nimunima algon men mi ge ground flowing sada private room fully equipped sada room aikiga etanuga dialysis hidme deve gotan ICU facilities kaim kore pa hunnane me dashuga hamaya ko first floor go hunnane assate ka mihunge jaagage body auditorium multi purpose ole etantal libigen diyama algon menne rajishun he wadanama balimi hunnan etanuga farwa deven nuniya private room e beenwa farataga etantan hamaja sadeve ekankan gaim ko dewma ki algon menge health sector mienna badal tan hagigatuga rayitonnan emme furiyama gotuga ihusas kuren fashani etantan nimi garmene service tan improve again diyama ema ekantatawa vegen edi algon me media de harwanden harna health minister ade health minister ki isverinna rajyage raisu jumhuri almenege devi support ami huri hakame konjoin vegen guligen dium aslowe ema miedo ekanta fechgen diyama alon ekama sama waran ilaster kama kama alhamdulillah shukr veriwa adi hama iradu korevya mi city ge huri hara yetuna waslibigenda wara adi hama raj mi area ge surara yetun libigenda wara bodu courier me kama gandannawa tertiary hospital ge wahaka waragina dekwe nustahoga waragina faado kiye coming eves hagigatuga tertiary plan almen onnani de face saka bahala ingeto portama face ge meneni subspecialties ge wahaka ega terega almen mi genna joni hatar subspecialty ye airwas mi hospital ge mege hataru ahara kurim feshi ge mas mitanoge s subspecialty hinga munde e oral maxillofacial surgeon ne mitanoge maseh koraba e namas e doctor ge masakyan emme furiya magot almen kalime man kunne node dental hinga tadaki de gondige jaagage kuda tankola hakama ves emme gondiga mi jaaga kuda mi marmane emme gondiye kon nonam e danfale hidme deve gotam mi honnane alwange emme bodu ummida ki miharu abads minister vidalawane COA balashe kinetto almena dental expend korevengini physiotherapy expend korevengini e alwange honnane waki mitanuko mi lekkuwa batang identify kofa everyday mashwara kuramunda ege itora
දැන් මේ එඩවි සබ් ස්පෙෂලිටිස් තා නේතෝ ඒගොතම් මිහාර මේ හොස්පිටල් ගා හිතුගේ බලීගේ හාස ડોක්ටරේ නාරගේ බලීගේ හාස ડોක්ටරේ කිඩ්නි බලීගේ හාස ડોක්ටරේ ආදි ෆුප්පාමේගේ හාස ડોක්ටරොන් මසක්කේ කරබානේ ඒ මසක්කේ කරබා ඒ ડોක්ටරොන් අලගොන් මෙන් ගෙනස් මි සිටිගා මසක්කේ කරවෙගෙන් හදා හොරි නමවෙස් අලගොන් මෙන් ඒ ડોක්ටරොන්ගේ එම්මේ ෆුරි හැම බේනොන් ආදි හිෆේ කන්නේ ඒ අලුන් ගබූල් කරා ගොතගා අලගොන් මෙන්නම් හිතුගේ බලීගේ ડોක්ටරක හාස ડોක්ටර කුන්න වෑගෙන් ඒ හිදමෙල්ලි බේනි මිතණොන් කුල්ලියක කාඩියක රෙස්ට් කරනෝනි හිතුගේ මේ heart attack එක ජීන් ගෙනවේ බලිමිහායා එක්කල තනුගා ස්ටෙන්ටේ පේස් මේකයි ලෙබ්වෙනගොයි ගායම කරවෙගේ එකම බේනම්වා කෙත්ලෙබුණු නෙතුමකි අලගොන් මෙන්නම් එක්කල බලිමිහා මාලේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන් ජෙහොම මේ අල්ටිමේට් මේ නතිජක වෙගෙන් දනි එහෙන්නමස් අලගොන් මෙන්ගේ ආයලාගේ ආදාගේ ආයලා තිබේ මී හුන්න කියේ ෆයිනෑන්ෂලි එකම තයාර තිබේ බයින්නෝ අලගොන් මෙන් ඇම්බියුලන්ස් ඇම්බියුලන්ස් ගණස් දාෂේ බුනි මහමදා මිජෙහි දත්ත අලගොන් මෙන්ගේ එම්බෙබඩ බේනමක වී මිනිස්ටර් වරන් ඉර්ෂා දෙවි naziye noni siyo hingashe mitano gawa ketlebu gaam kuran adduga ehidme feshmayako ketlebu gaam kurane gote balama namas hospital imarat tan hedi furi gota thanuge datika ma mi huri hakama ka hedi algon mennan adi imara mi ekam facilitate kurane gote nethi den huri hendara taka balalaros alhamdulillah midi haftaga algon marhaba ke mi hospital kumulin a itur de sub specialist unna ei gastroenterologist taka pediatric neurosurgeon ka ekoi ngeta neurologist e debe genawuni mas e mirashang ufang e doctor ge firikalon ane doctor ki armene mitanoga sustain kurevene de rausmal ngeta e namas alugonu inshallah doctor badagi arun khari dennevi COA alugonu mena mi machineries ta mikologa mi libene gen hadda de vafe anu operation theater gas procedure hedenu gen hada dene me alugonu mihar minister dannawa finane minister e almen irad kura baran awa tenden holwala me mi machine takachi genes OT ge kan implement kurevene gotte ehma pediatric neurologist arming alhamdulillah mikologe bori CDC ga waragine equipment taka ekon establish kore fa hori ehme ebata commissara kalmenenge service sama kurevegen daane rajya go fedana hatarumana neurologist inge tame pediatric neurologist armena mikuludu fashi regional hospital ga farwa devwandi umaki armena libunu harabbodu hinhama jehome e mi system kuriyaru mattaka armen riya duwala mikora masakya armen gabul korane mi hospital ituru kuriyarun tahi koto den hama yako waragine angana shakuwai mitanang asa OPD ginneruga kitame hal bod bali miha kos as general OPD dakkan inna miha emiha tainang hungas ken as fitu jehonda sas kitamara bolu gari honda sas eta inna she jehni iyara gendem farwa inu libene mihar divelo betra gitum algod mi iradu korevya men hafta infection ekam badal qurana ekologa emergency halat da bali miha ekologa emergency kiya benwa farata ekologa guide korevi gendaruga mikologa general OPD dakka bali miha identify kofa emme hal etanoga hal bodbali veja e balimiha iyara gendewena magwala me faiko di fa honnani hamaya ko normal patient me ta general OPD ge dekkiya gotam mihar honnani hada ekama triage me kiya system alme men hafta ge implement kurana erun etanu narum patient receive kofa patient assess kofa dem balimiha ekola gendane sick patient vejam critical noniyam immediate kya benwa mi hevej ane rangala miha me kolok farwa de mundani ehma mi system da gaim kurevi iradu kurevi am kuriyam etanuga alme ga bol korani wara progressive masekate ke kurevi gendane mi de dehas 520 wana haro alme hospital ang ala yaganaka satyaken ham wazafunegi ei mitanuge service improve kurumattaka hamayako miha tanavas miharuge miha tanavas nearly 78 to 80 ehawara mihar mozafon tibene ei adi anong mitanuge security bel hetmattaka mihar tibeni rajyage polihunna schoolege police constabulary a system es mitanu gaim kore e train mihar neme april 15 ga iradu kora mitanuga polihun mitanuga security bel hetm kantas kuriya daane ei wasa mitanu libingen anna warabbodu kuriyerame mi huri ha kantatake iradu koreba lame hi guligen nimigen dairuga mi fassaharu terega mi hospital asha muli mi region na sihi gotum warabbodu kuriyerun taken anna mundane ekan egotange vegendani rajyage meduga raisu jumhuriya Dr. Muhammad Muiz mi sihi nizam kuriyeru mataka e genguluwa gakkama e bahattawa mi kuriyerun genomge e huafen almenna ihawan hissa kurevi ekan kam almenne hivvaru libi ekan kam kurume gabil kam almen terega hurikamange mi rais dannawa edennewum almen men eti grow kurannu ni improve kurumange honna hivvaru em ekan kam ge sabun gabul korani inshallah
algon me mikura masakatu ga man Allah barakallahwa mitanaki mikuriyange fasar terega raitu mi ummid kura bara beyond imagination nang anu iradu kura mitan idana me mi algon ge ekani masakatenno algon menge mi hospital ge lobbe taange huriha muwazzafun reya dual takurar ko mi anna huriha kamaka wazifa ge mi sab mi health sector ke almen time kandel fenno manga menno mi wagut mi wazifa enno homme wagut hogwales mi ekamuge heki rega fati hatari jahande metanu masakke koran olefa anekka hendun go sanekka mi fati anekka mi kolan asa mi huriha kam setup adag medani algonde staffum mikan kam devwa hasaloibba ahamiyat ge sabun algonde kane mitanu go hingu mahalwadi DCO Faiza DDG Hadija Ali almen me devwa support almen emmen group e gotu mi kora masakke adi hasako almen ge huriha kam ge mashwara korevin almen ge senior management team ekko mi kore masakke tahaki almen reya dual raituna mi beenwa kanta ta furiham ko din matta kanuni for ko demuttaka almen mi deke huwa ge aslu em e huwa fentaka reach mattaka almen emmen hiradu mi kura masakatu ga bang Allah barakallah washi anuge duaya ki arme mi kura masakatu ki mi city ya mi area ge huri arai tuna faagati dostaken ane gota battam wegen daane kamang e masake goto kure gende unge heto afigu debyun ede Allah subhanahu wa taala ge ruwa dua danna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ಶುಕ್ರಿಯಾ CEO ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರುದನಾಕೋ ರೈತುನ ದೇವೆಯ ಖಿದ್ಮತ ಫುಳಾಕುರುಮ ನುಹಣು ಗಿನಗುಣ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕಿ ಫೆಂವರುಗಾದನಿ ಕುರೆವೆಮು ಎಹೆಂ ಕಮುನ್ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ ದುವೆ ದುವಾಕ ಮಿದನಿ ಬೋಡೆತಿ ಕುರಿಯರುಂತಕ್ಕೆ ಲಿಬೆಮುಂ ಕನ್ಯಗಿ ಮಿನಸ್ಮಿಯತುಕ ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ಸಿಹಿ ಹಿದ್ಮತ್ತ ತರಕೀವ ಮುಂದಾಗುತ್ತಕ ಬೆಹೆಗುತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆನರಬಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುರ್ದೆಕ್ಕೆವು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಲೊಬ್ವತಿ ಅಂಬಿಕಮಲಂ ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಹಮದ್ ಶಿಯಾಮ್ ಕುರ್ದು ಫುಶಿಯಾ ನಿಸ್ಬೆ ವಡಾನ್ವಾ ಇಜ್ಜತರಿ ದ ಮೆಂಬರು ಕಮ್ಗಾವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾವೂದ್ ಫರ್ಹತ್ ಅದಿ ಹುರಾದಾಯರಾಗೆ ಇಜ್ಜತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಾರಾ ನಯೀಮ್ Ministry of Health ge State Minister na emha muazzafun Kurdu Fushi Regional Hospital ge CEO mi hospital ge emha muazzafun haziru evada intibevi emha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade miedu alwonu ge wahaka algonda wara fasihe vejje kanne CEO wara asaraiku kuravam gendawa masakkata metanu gare furi bay kantat hoge wahaka वरा तफसील को विदाल देव CEO गे वाहकई ए विदाल बस्तकुन्ना अदि CEO गे एक्सप्रेशन अलगन में हामवी वितना मेदु CEO गे टीम गे ओल्लोबी ए हुसास अलगन में रम्स कोद्देनी वितनुन देवे खिदमत रैयतु नंगे में बेणुम वागोतुगा सरकार गे सियासत होगा बट्टकुने फॉर मिस्राबुगा फोर कोद्दिनुमा वितनु गे टीम गे ओइन हिवरा फंबरो उमायको अलगोंडु वरन इखलास रिकमायको CEO मी हॉस्पिटल गा मसे कुरवा एमहा हीवागे हिदमतरी मुज़फ़ुना वरन इखलास रिकमायको शुक्र दन्नवा आदे दिवराज्य गा इज्जति रईसुल जमहूरिया गे अमकबदु मियदु कुर्दु फुट्टा कुरवे दतुरफुलुगा हॉस्पिटल ज़ियार कुरवा अलगोंड मन्नायको वगुत कोळे हेद कोल दिव्वा कमी अलगोंड मन्न लिबे वरविस बेडु उफले शरफे एगवेडान नवान फदई मैडम साजिदा की वरगिन दोस्वंदे दिवराज्य के हेल्थ सेक्टर खिदमत कुरवाफा अदि मिहारवस एक हैसियतुम मन एकमना लिबना फुन तावलीमा लिबिलवाफा व तजुर्बाया अदि एवर बड़ा मिजाज फुलगे हुन्नवा हिंगे कमा ओगा तरीकम के नतीजा गुतुम अलगुन में अबुद्वस लफा देवा इरशाद देवा कंबले अलगुन वरन खलास तरीकमा को वगुद होदवा मियो एकमना के बिजी शेड्यूल वगुद होदवा हॉस्पिटल के मी मुहिम ती मसक्कई हुलूम के रस्मियाता मिकम गा बैर देवा अलगुन में वगुद देविक मटका अलगुन में निहायतन उफा कुरावा हक दन्ना वरन खलास तरीकमा शुक्र दन्ना
ආදේ ඉතුරු තෆ්සීලක algondo miedo mi iftitah kurawno tim mashruga itur tafsil ka da kan tim ER ge muhim kama ER nga badala dialysis center ga khidmat ge muhim kama khidmat divehi rayitun adi khas ko mirijan ge rayitun beenum wefawa minwara mi dialysis center nga badal ge wahakaya adi miedo algon menna mi binga elunu saada private room emergency facilities ge mi khidmat ge wahaka CEO vidal we devwa uma ko ವಾಹಕ ಕುರುಕುರುಮಂಗ್ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಏಕಂ ತಕುರಾರು ಕುರಾಕಣ್ಣ ತೀಮು ಎನ್ನಮಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಖಾದಿಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ದುಹಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಕಂ ಮತಿಕೊ ಫಹುರಿ ಎಮ್ಮ ಇಸ್ ಮೀಹೆಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ವಿಫದ ಮಹಫಿಲೆಗ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆನ್ ದಣ್ಣವಾದಂಚೆ ಮುಹಿಮ ವಾಹಕ ತಕ್ಕಂ ಬ್ರಿಕನ್ ಅಳ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕಮಕ ದುಹಿ ರಾಜ್ಯ ಇಜತೆ ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅತುಳುತೆರೆಗೆ ಖಿದ್ಮ ಫುಳಾಕುರೆವುಮ ಎಕುಲವಾ ಲವ್ವಾ ಫವಾ ಸಿಯಾಸತುಗ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತ tertiary fember upgrade kurumge siyasat ki algon men miharu riti ko karda ha galiyefa kurang huri kantat tartib kureifa e budget ekasha elifa huri kantat min komme kamaka wagutu naga min komme kame tartib kuro mataka idari masaket ke kuranche emor halata irad kuraviya algon men kadatu kuramu migendani kurdufashi regional hospital ki midin navi siyasatu ge terein tertiary fember khidmat dinuma upgrade kuruma midin navi siyasata warat tartib kon ekulawa levi MTCC ya emasakeng hawal kuraifa wa masakati miharu hospital ga devamanda khidmata itura fula kurum ge iturum a khidmata mitana genawum ei miden nabi masakatu ga wararangala himeni fawa kame algon men waragina mikiyani tertiary hospital ge wahaka ege maanaki tertiary level la deve khidmatan etanuga unnan jehene kamuge wahaka mikan kurmattaka maagandu hataru front akun algon me ba masake kura ekkamaki etana beenum waane muwazzafun etana hodu human resource etana allu devana kamaki e khidmat dinuma beenuma infrastructure gaim kuru timwana kamaki e khidmat dinuma beenum wa machinery equipments etana for ko dinu adi sarkarun engule adi evre muhim hataru wana kamaki baliumu balitakon rakkaatiru eti umattaka denje shamal kama efiolo kama health wasilat tawge tereng kama chief autu midennavi hataru frontun algon me masake kuramu migendani demme CEO faha kuravvafi mi vetwediya dehardu hoge terega mitana sub specialistun ituru kurawunu gotuge wahaka dairata visvidalwe devvafi hituge bayya naruge bayya kidney ge bayya fuppa mege bayya duasnufra ufamwa kudinnan khas bay farwa dene doctoruna mikantattoge wahaka demme CEO vidalwe devvafi adi waranga gastroenterologist ves mitana khidmat join kurawani kamge wahaka idalwe devwa emma tertiary khidmat dinuma beenumwa emme muhim ekkamaki for the sub specialist unge khidmai mitanu galli bigen daane goy kashawar wegen diu doctor wadan fe vidalwani infrastructure ekanka rangal kuran jehwahaka ekama riya ekkogen algon men mitanu concept design hedi final design emme fahum marhalata hoge emme fahu kure huntan et mashwarata ha ko nimigen gedani dairu gaagandaka vihas akafutuge bimegga algon men enhas ellaka fastula sas build area ga algon men khidme beenum wani kan algon men mihar wani faha kuraifa ehma mi imara gaagandaka abburi ge imarata ka vegen daane mitanuga adi hama eya ko algon men hisabta dakka gotum me wasakkan nimeru duista fansaha duista hadhiya million rufiya mi project kharad wegen daane dehara bagaterega mi wasakkan nimumang algon men amasi faage mi uleni irad kuravia algon menna e manzila wasiru egen daane mi masakka nimeru algon kurin denna vihen miharu huri eta facilities take itur khidmat ta fulawegen miharu huri khidmat takan itur kurierun libe fada indem CEO faha kure fada ER itur fulawe dental itur fulawe physiotherapy itur fulawe mikantatam wumuge itur khidmat taves mitanan annan egotum algon faha kuram beenu miharu laboratory kiwes algon men itura develop kuram be fula kuram fa khidmate radiology ge department itara fula kuranje dental unit itara fula kuranje general OPD algon men itara ge fula kuranje mihiri adi hamaya ko cardiac center itara fula kurme gotum mitana ketleben e bawaram muhimwe rais algon dannawa fati viha sawahaka mitana ketlebe ge khidme devene goi baldawa devwashe algon men emme udaguge miulani mitanon jaga hodan e ketleben ege hunnamwa technical wasilat taka ko gaam kurman huri undagutan algon men eben ehnunma algon men emasake skor vigen dane
නමස් මි ගෙනව ඉමාරාතයිකු මිහුරිහා කංකමන් හල්ලු ලිබිගෙන් දාන මිදන්නවා ටර්ෂරි ලෙවල් ක හිදමෙන් අල්ගොන් මෙන කායම් කරවිගෙන් දාන දෙම්මෙ මියදු මි ඉෆ්තිරාහ කරවුණු ඉමාරාතුග සාද ප්‍රයිවට් රූම් හුන්නයිරු අල්ගොන් මෙන අලන් අන්න ඉමාරාතුග ඉතුර විහි ප්‍රයිවට් රූම් අදි ඉතුර normal words ඉතුරු කරවිගෙන් දාන අදි හැමයයිකු කැන්සර් ෆරුවාගේ හිදමයි දිනමට්ටක ખાસ යුනිට් එක ගත ගායම් කරවෙන ෆිසියෝതെරපියන් ખાસ යුනිට් එක ගායම් කරවෙන සයිකියාට්‍රියන් ખાસ යුනිට් එක ගායම් කරවෙන මේ දිවහ රාජ්‍යයේ බලිමඩුකමගේ حالت මිහාර හුරි ගොතුන් එකංකමකන් ખાસ සමාල්කම දෙන් ජීෆාව කංක ඉරාත් කරවියා රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් එකුලවා ලව්වාෆා සිහි සියාසතු නිමෙගෙන් දායරු මි කුරියන් වයි ෆස්සහරු එමනික් ෆාන්ගේ ෆස්සහරු වෙගෙන් දානි මිහාර ෆයි මුලින් මිස්රාබක හිසාබක ගෙන්ගොස්තේන khidmatak kan algon yakin irat kurviya algon menge siyasat battan kurei furi mimagun algon na muhimmi mifada siyasat hegga gina duhu demiti bevene goin algon menge masakatun hodu ekaman edi algon men dua kurun ekaman edi algon men masake kurun algon warak kurisure kiya echengoe aduha wa මිවගුත තිබෙෆනා හමියමි පතල් කොල්ලි සරුකාරු මාද සරහතු කමි ඉමාරෙකු රපාකින් බිල්ඩින් තෝගේ තෙරෙන් ෆුරතම බිල්ඩින්ගේ බින්ගා අලුමගේ රස්මියා තිබෙෆනා හමිය වගුතුන් ගෙනස් කින් මටක මේ රස්මියා තෝ ශරෆෙර් කොද